Asibingelele Mthwakazi kaNdaba. Igama nguThulani wakaNkana. Namhlanje ngililethela insizwa esesentsha kodwa ke ebukhali kakhulu. Ingu-spokesperson we-MRP Charter in South Africa. Igama lakhe ngumfanelo Sibanda. Themba ukuthi iningi lenu liyake limbone lapha nalapha. Namhlanje ke sithe simdingo sike sixoxisane naye lana kuma-Talent Prosperity Corporation sizwe ukuthi i-MRP inenhlelo bani ezilethela abantu. Asikhumbuleke Mthwakazi ukuthi i-MRP iqembu elilwela ezenkululeko kaMthwakazi. Iqembu eselikhombise i-resilience ne-strength esiyisimangaliso. Abaningi babethi alinda kodwa ke abantu sebeyathe babona liyaphambili, alibuyeli emuva, lihlehla, aliyona inqama lo, liyaphambili kokuphela. Baba Sibanda, siyakubingelela kuma-Talent Broadcasting Corporation. Ngiyabonga baba uNkala, ngiyabonga, ngibingelele nami, ngibingelele nabalaleli kuzo zonke indawo abaphesheya eSouth Africa, Botswana labo Mthwakazi. Ngiyabingelela. Asibonge kakhulu baba. Ngicela usondele duze kombhobho wakho lapho okhulumela kuwo ukwenzela ukuthi sikuzwe kahle. Okay baba uNkala. Niyangizwa kahle manje? Hayi siyakuzwa. Namhlanje besithanda ukuthi siqale ngokuthi sizame ukuthi sazi wena ukuthi wena ungubani, uqhamukaphi, yini into ekwenza wenze izinto ozenza. Yikho ke besingacela ukuthi ngamafishane nje usinikeze ukuthi umfanelo Sibanda ngubani, wazalelwa kuphi, izini izinto akhule ezithanda noma ezenza. Ngiyabonga baba uNkala, ngiyabonga ithuba lokuthi sixoxe nabethwakazi. Igama mina ngumfanelo Sibanda, ngizalwa eNkayi, induna yami nguDakamele, kanti umlisa wami ngumzwaphansi Masuku, induna ngumkhulu wami uPhinda Sibanda. Ngizalwa ngakhulela khona ke eNkayi, ngafunda eSkopo. Ngokukhula nami ngingumuntu endaweni yakithi kakhulu kwenziwa izinto zamasiko, kulandelwa ngathi mina kuthiwa kudliwa ngoludala. Abaningi bathi kusemaguswini. Engicabanga ukuthi kwenziwa yilokhu ukuthi kuphilwa impilo leyana yakudala. So ngikhulele lapho ke mina ngafunda ukuthi singabantu bakoMthwakazi singobani, siphila kanjani. Ngifunda ngikhulela khona la engikhulele khona ngokwenza kwabadala besenza amasiko. Okhulu wami lapho ongusobhuku wami uPhinda Sibanda, yikho lapho kade kugidwa khona, kugidelwa iZulu. Bekugidwa khona izangoma, amantshomane, imihlobohlobo yonke behlangana khona lapho begidela iZulu. So bekusiba into emnandi ngoba kuntambama ziyabe zikhala sibili. Abanye beshaya indandanda, abanye bashaya ingungu, kushaya izangoma. Izinto esikhule sizibona nathi ezisenzeka. Sasesifunda ukuthi kusho ukuthi imvelaphi yethu ikhona la. Ngokukhula ke nami sengikhula njengoba umuntu uyakhula sesiyofuna amadlela aluhlaza. Ngakhula ke nami ngaya koBulawayo. Ungakayi koBulawayo, ngiyakuzwa ukuthi usinikeza indaba ezibaluleke kakhulu ezamasiko. Kodwa ke njengomuntu obe ngumfana, uma nje ungasinikeza nje isithombe sokuthi wena iziphi izinto nje okhulu uzenza, izinto obuzithanda
Nani niyakwazi emakhaya ngoba kusemaguswini singabafana nje singabantu abathanda kakhulu ukwelusa. Ngoba yikho lapho engathi mina mhlawumbe kuthiwa siqhathwa khona njengabafana abakhulayo. So eke bengikuthanda-ke mina kakhulu yizo zona lezi ezokwelusa njengabantu abakhulele emasikweni sikhula sithanda isiko lakithi. Yikho sikwazi nembali yethu ngoba singabantu abakhule sifundiswa ukuthi singumthwakazi kumele sizithande kanjani. So ukukhula kwethu siyabe sesithanda nathi into esiyibone isenziwa kithi la esikhulele khona. Ngakhula-ke ngumuntu njengoba ngisisho ngithanda izinto zamasiko kakhulu ezivuselela ubuntu bethu. Ukukhula kwasemakhaya akufani nokukhula kwasematawuni. Engicabanga ukuthi mhlawumbe yikho kusenza sibe too much attached ku-struggle sethu ngokubona izinto mangabe sikhula ukuthi zenzeka kanjani. So ngokukhula sithanda amasiko ethu kuba indawo yakhona ngoba siyabe sicontrolwa ngabadala nathi mase sikhula-ke sesichoose ukuthi mina kahle kahle impilo engifuna ukuyiphila yiphi. Nawe usuvela ngokwakho-ke. So ngesimo sasekhaya bekuba nzima ukuthi noma into uyithanda ibonakala ukuthi uyayithanda ngoba isimo sakhona sabe singavumi. Ma usukhula-ke nawe ususiba umuntu osufuna ukuzikhethela, yikho lapho ususiba ne-direction khona ukuthi hayi mina into engiyifunayo manje nansi. Ngokukhula-ke kwami emakhaya akukho kutheni engakusho ukuthi bengikuthanda kakhulu ngaphandle kwezinto zamasiko. Yizo besizithanda babunkala kakhulu. Kwasigqugquzela-ke lokhuyana ukuthi noma sesikhula sesiya kwezinye indawo nathi njengoba ngisisho ukuthi ngithe sengisuka-ke nami ekhaya sengisiya koBulawayo, ngafika nje koBulawayo nami sengihlangana nabantu imihlobo ngemihlobo ukuthi siqhuba impilo. Kodwa manje ngokunanzelela emakhaya besithi masikhula usiya kuma-institution ka-government uthola ukuthi abantu abalisevayo ezibhedlela emapholiseni ngabantu kakhulu abangamashona. So lento lena uyabukhula uyibona mase sikhula sesiya kwezinye indawo nathi siyofuna amadlelo aluhlaza koBulawayo nje uBulawayo i-city yabantu basemaThebeleland. It's a capital city for us. Mawusufika laphana uthole futhi the same thing ukuthi lento ebengiyibona ngale emakhaya kithi mase ngifika lana into efanayo. Kanti kungani thina abantu abemaThebeleland singa-occupy ama-position lawa esiwabonayo. Then kube yinto-ke eyabe ikuhlupha mhlawumbe angazi noma spiritually noma yinto nje efika ingene kuwe noma yinto othi nawe ungayibona ubusuyilandela. But for mina ngathi maybe nami ngomunye wabo, one of the chosen to understand ukuthi singabantu bakomthwakazi asiphili ngokulingana labantu baseZimbabwe njengoba kuthiwa yiZimbabwe. Siphila ngokuhlukeneyo. Yikho okungigqugquzeleyo-ke mina ukuthi ngize ngibe semzabalazweni kube yiyona into engathi impela ngiyayithanda okwamanje. Sengiphendula umbuzo wakho lokhuyana ukuthi ngikhule ngithandani. Into esengiyi-identifyile okwamanje ukuthi ngithanda umthwakazi. All right. Before sifike kulokho osanda kukhuluma okomthwakazi bengisafisa ukuthi ungitshele ngohambo lwakho uma sofikile koBulawayo. Iziphi into wazenzayo nje empilweni? Kungaba ukufunda, kungaba ukusebenza, kungaba nabantu waphila nabo. Yini into wafika wazenza koBulawayo ungakabi kupolitiki? Okay, ngiyabonga baba uMgaka. Ngathi ufuna ukugxila kakhulu embali ngizama ukubalekela yona kodwa-ke hhayi ngizochaza. KoBulawayo ngifike njengomntwana nami akade efuna ukuthi naye asebenze afane nabanye bonke abantwana. Ngifike ngasebenza-ke eKhango. eKhango ukungena kwami ngangeniswa ngomunye ubaba obuya eFelagbusi. Kuyikuthi futhi bekungumakhelwane ebesihlala naye ngoba mina ngifike ngahlala no-anti wami akade eluhlaza kakhulu abantu abaningi bemesaba.
ngifike ngahlala naye, ngihlala noSibali. So omakhelwane nabo bangithanda kusho ukuthi ngendlela ebengiphila ngakhona ngokuthumeka, njengoba abantu babebheka umntwana ukuthi hayi uyathumeka. Kwesinye isikhathi bethi mayehambe esemakhaya ngicele ngisale lapho kwakhe, ngisale ngimgcinele indlu yakhe engicele ku-anti. Wagcina-ke sengitholela umsebenzi lapha eKhango. Nakhona futhi ukuyongena kwami eKhango ngathi kungezinye zezinto ezi-trick ukuthi ngibe kumthwakazi, ngoba ngosuku esasiya khona siyoqashwa ngalo wanginikeza nje umlayezo wokuthi angigijime ngemonakhi ekuseni ngizofika lapho bayaqhasha ngithi ngithunyelwe ngubani. Ngaya khona emonakhi, safika lapha nawo saba lihlekana namanye amadoda nawo kade khona, basinikeza-ke i-envelope lapho bathi asiye eKhango. Saya khona eKhango safika laphana kunabantu abaningi egeyithini. Safika-ke thina sithi sithunyelwe from imonakhi, bathe asize la siphethe i-envelope. Kwaba ukuthi futhi kunabantu ababuya eHarare nabo abazoqhashwa futhi khona lapho. Ngiyabona babesegedini, abanye babephethe amabhegi. Kwenzeka ukuthi ukungena kwethu-ke kwangeniswa ukuthi kungathi kunomsindo nyana ngaphakathi kulaba abafune thina nalaba ababisa ababuya eHarare. Kodwa sagcina sikwazile ukungena, basingenisa impela, sayithola futhi nathi inkulumo yakhona ngaphakathi. Mina ngase ngisiyasebenza kwi-department abathi i-packing, yikho la bengisebenza khona ngiseKhango. Nakhona futhi ngathola abadala bakithi akade bengithanda kakhulu ngokusebenza kwethu, mhlawumbe okunye ngokuhlonipha. Hhayi kwaba mnandi. Kodwa-ke yaba khona lento futhi yokuthi singabantu bakomthwakazi si-treat-wa as ama-second class citizen, ngoba ngathi eyokuqala ngena u-supervisor wami bekungungwenya, uforeman wami bekunguCharlie, abantu abakhulele koBulawayo eMpopho. Kuliyani shift eyinye besino foreman abathi nguRamba. Bese kuthi omunye besingene naye bamkhuphula waba ngu-supervisor. Then-ke sasesishintshwa thina abanye ngokuthi babethi amaNdebele maningi kakhulu angeke aze asebenze wodwa. Sashintshwa thina, bengumuntu othanda ibhola i-Highlander, so bengihamba ku-Highlander. Ngiyakhumbula leso sikhathi-ke yadlala I think ngabo 11 ekuseni, yayibheniwe ukuthi ingadlali I think ngabo 3. Angazi noma na kwakuyi-politics, kodwa isikhathi sakhona I think abantu abaningi bayakhumbula i-Highlander yadlala ngabo 11 I think ngabo 10 inikezwe ukuthi idlale ekuseni, ngoba bezama ukusabotaja ama-supporters. I was one of those people ababehamba-ke ukuyobuka i-Highlander. So I think ngaleso sizathu yikho kwenza ukuthi ngishintshwe kuleya shift ngibiswe kulena eyayisupervisor ngumJuvu, uforeman wakhona enguranga. So ukuphathwa kwakhona wawubona na ukuthi ungathi siyi-threat mase ngabantu basemathebele. Kwahamba-ke ngo-2005 mina ngase ngimiswa-ke eKhango. Nakhona ukumiswa kwami lolo suku I think ukuthi nami ngangomunye wayebaliwe ohlupha kakhulu. Angithi mase kusiyamiswa abantu laphana, iKhango beyithi ngabo December iqhashe kakhulu abantu, then ukuthi ngabo January manje ibuya laphana ibisimisa-ke abantu. Thina-ke samiswa I think bekungu September October, angisakhumbuli kahle. Samiswa-ke lapho. Ngahle ngasuka-ke mina ekhaya ngaleso sikhathi 2005. Ngathi kungcono ukuthi nami ngiyozama amadlelo aluhlaza kwezinye indawo, ngazithola-ke sengise-South Africa. Okay, all right. Siyabonga kakhulu nge-narration yakho osinikeza yona i-history yakho. Sometimes ungabona ingani siyakuhlupha kakhulu, kodwa-ke izinto ezimqoka lezi, yizo ezenza abantu bekwazi ngcono, ikakhulu njengomholi, ukuze abantu bazi ukuthi umholi osiholayo yini into emkhuthazayo, yini into emgqugquzelayo. Yabona,
into eyiyo eyintshukuntshukuye yini. So i-history yakho inhle kakhulu, iyezwakala nokuthi ubungumuntu obe nenhlonipho, abantu abadala akade bemthanda kakhulu. So ungathola ukuthi ubuholi bakho bungahambisana nakho khona lokho. Kodwa ke manje bemfisa ukuthi ukuchaza ukuthi ukuthi uqale nawe ukuthungulule emehlweni usubona ukuthi no man, ipolitiki le yakuleli lizwe mani ayimanga kahle. Bekunini njalo yini eyakwenza waqala ukuvuleka amehlo? Ikakhulu ngathi lento iqale ngikobulawayo. Kodwa ke bengena interest kakhulu ngokuthi uhlupho lombe luyikuthi kanti why ama-political parties wonke thina sizobe sivotela abantu beMashonaland or sinikeze i-support i-leadership ebuya eMashonaland. Ngoba ngiyakhumbula i-MDC kobulawayo ngesikhathi I think bekungu-2009 99 kobulawayo isenze irally yayo enkulu e-White City laphaya. Angiyanga mina kodwa indlela angithi kwakungama-campaign lesiyasikhathi, indlela ey'khampeyina ngayo nganginensolo yona naleyo kuphela. So kwakungenza ukuthi ngabi ne-interest kakhulu ku-politics ngoba I think mina kushuthi benginayo lento yokuthi kufuneka ukuthi ngiphakamise umuntu wakithi. So ngangabi ne-interest kakhulu ekulandeleni i-politics. Noma nje ngisazi ukuthi izinto ziyabe zime kanjani ngoba ngangikwazi ukulandela ukubona ukuthi okwamanje i-MDC kulezanu kwakulezapho nama-relationships wabo ukuthi abe kanjani. But ngingena interest ku-politics yabo ngoba bengibona ukuthi akufevi thina abantu basemathebeleni. Kodwa ke ukufika kwami eSouth Africa yikho la okungenze khona ngabona ukuthi kunesidingeko sokuthi singabantu basemathebeleni nathi sibe siphushe something ezobhenefithisa abantu bakomthwakazi politically. Yiyo lento yokuthi kwenzeka ngo-2007 I think ngisiya ekhaya ibhasi engangihamba ngayo ngangigadile yafela kuthiwa i-Cross Matapa ngasenke. So uconductor ibhasi lena bekunguzupho, uconductor wakhona benguweMashonaland, udriver kunguweMashonaland. So i-communication labadala laphana kwakungathi ayihambi kahle. Abanye bazibabuza ukuthi kanti vele why kufanele ukuthi thina kuyithi esingathi siyayisapota ibhizinesi kaZupho ngoba yithi esigadayo, yithi esibhadala imali, yithi esiyisapota igijima lapha nje imali yithi esiyinika, but basinikeza umuntu weMashonaland. Kwasokukhuluma omunye ubaba lapho wathi yena ukhona umthwakazi ngelinye ilanga uzovuka abantu abazo-resist against this system. Ubaba lana inkulumo yakhe kungenza ngingayikhohlwa ukuthi wakhuluma kodwa into yakhona ngangayizwisisi ukuthi ukhuluma ngani. Kwahamba kuthe ngo-2010 ngahlangana nenye indoda lapho ebesebenza khona eSouth Africa la eBrem. Wasekhuluma ngayo futhi lento iphinda kimi kusho ukuthi endlebeni zami ifike kwesibili ethi kulomthwakazi okhuluma kanje ngento yasemathebeleni. Into leyana it makes sense kimi, ngezwe ngine-interest ngayo noma umthwakazi bengingazi ngoba into kaMthwakazi mina ekuqaleni bengingazi ngayo. Bengisazi nje ukuthi thina singamaNdebele. Kwathi following day wangiphathela ama-documents wakhona ngathi ngiwafunda ngaba ne-interest futhi more kakhulu. Lento yangenza ukuthi ngithi koMthwakazi akula politics mina engaye ngafuna ukuyijoyina, but le noma ngiya koMthwakazi ngingangena kuyo ngoba into yakoMthwakazi. Kwasuka-ke lapho-ke ngase ngiqala nami uku-researcher, ngase ngihlangana-ke nobaba uKhumalo uwu-spokesperson weNkosi manje, uBonman ubaba uKhumalo. Ngase-ke sifonelana wathi uzofika eThembisa. Ngempela sahlangana yikho lapho-ke abaqala khona ukungichazela ngoMthwakazi, banginikeza information yonke. Ngaphinde futhi nga-attend meeting yabo
kodwa ke yahamba nayo kusho ukuthi bengenawo amandla atheni. Ngase ngizojoyina ke i-MLF. Isikhathi sakhona bekune MLF, nayo ngayithola i-MLF izinto zayo ngathi asamanga kahle, but bengine question yokuthi ngabe kuthiwa lezi zinto sizenze ekhaya ngoba bezisenzeka la eSouth Africa kodwa ekhaya zingekho. Kwahamba ngajoyina futhi i-CMY yama youth, sahamba sayo protest I think eSandton lapha umgabo ubebuyile ebuye khona. So ukuparticipate kwami ngidinga nami ukuthi ngi-understande nge-politics kakhulu ngigxile koMthwakazi because of uhlupho lwethu esinalo. Iqale khona lapho sibili nami engingasho ukuthi ngase ngigaina more interest kakhulu ekutheni ngingene entweni kaMthwakazi, ngi-understande i-politics noma ngabe sithi international, but ngigxile mina kakhulu entweni yakoMthwakazi ngoba ama-problems with political akhona koMthwakazi ahlupha thina singabantu bakoMthwakazi, and uma singasadilanga nawo kusho ukuthi nathi soshiya futhi kunje. Yeah, hayi no, kuyezwakala kakhulu, uyayilanda indaba. Uma singahlabela phambili ngibe sengithi njengoba nje sisazi ukuthi usungumholi kuqembu le-MRP, Mthwakazi Republic Party, uyijoyine nini i-MRP njalo kungani uyijoyinile? I-MRP ngijoyine ngo-2016. Ngikhumbula kahle bengisese CMY, u-leader wethu wangifonela engitshela ukuthi sizoba nomhlangano. Besiba nemihlangano kwesinye isikhathi ntambama isikhathi esiningi. Eminye imihlangano yethu kwesinye isikhathi besiyibamba ubusuku bonke ku-CMY eyama-youth. Wasengitshela ukuthi kuzoba nomhlangano kuntambama, nami ngoba bekuyi-leader yami vele, and then nguye umuntu futhi kade ekwazi ukusihlanganisa sonke, sathi ngumehlo kaZulu, besimbiza umehlo kaZulu, but nguSebenzana, I think uyamazi. uSebenzana nguye kade eyi-leader yethu-ke, nguye umuntu okade ekwazi ukusihlanganisa siqoqe. I think nguye umuntu obesi-understanda ngoba isikhathi esiningi uma kunento esiyabe singazazi ngoba yena ubengathi u-connected vele ikakhulu entweni kaMthwakazi, kusho ukuthi ubesengenile impela wayi-understand. Nguye umuntu ebesiqoqa siyohlangana, wasengibiza ngelinye ilanga wathi soba ne-meeting ntambama. Ngasuka-ke lapho ngayohlangana nabo. Ilanga lokuqala engathi ngihlangane khona no-president we-MRP uMqondisi Moyo noMbonisi Gumbo. Besuke ekhaya beze eSouth Africa ukuthi bazolontsha i-MRP. Lolo suku-ke yilo usuku nami engiqale ukuthi ngithi I think ukuthi ngijoyine i-MRP kuzoba lusizo ngoba i-MRP isekhaya and thina sise-South Africa. ESouth Africa ayikho into ethini esiyenzayo, but abasekhaya benza ukuthi at least nabadala bakwazi ukuthi kulomthwakazi. So yiyo into yangigqugquzela kakhulu ukuthi angijoyine i-MRP. Ngase ngijoyina-ke i-MRP 2016 ngaba ku-youth, ngingu-organizer wama-youth, silidwa nguMalwande Nyathi akade engu-chairman wethu wama-youth. Sakhula-ke kanjalo futhi-ke i-MRP ikhuliswe yithi leso sikhathi singama-youth ngoba izinto akade sizenza yizo ezenza ukuthi abantu abaningi baphakama ngoMthwakazi. Leso sikhathi mina ngingu-organizer wama-youth, u-chair wethu enguMalwande Nyathi. uMalwande-ke wasesiya ekhaya. I think uqale esiya-participate as u-MP. Iyakhumbula ama-election ka-2018. uMalwande wasesiya ekhaya, ngase-ke mina ngithatha i-position yokuba u-youth leader ku-SA Charter. Saqhuba-ke ngingu-youth leader we-SA Charter. Yaqhuba sinathi simobilize lapha nalapha, sizama impela ukuthi silihlanyele ivangeli kaMthwakazi nasekhaya nakho ngale
kusenzeka kakhulu okwakusenzeka okugqugquzela futhi thina ngapha ukuthi nathi sibe namandla okumobilize. Ngiyakhumbula ukuthi bekunzima leso sikhathi ngoba makade ukhuluma ngomthwakazi abantu abaningi hayi bebesala impela bethi ayikho lento. Njalo abantu abaningi bebengayazi umthwakazi. Yeah. Empeleni asingeke sibasola abantu namanje noma belokhu bengayizwisisi lento ngoba bekunzima leso sikhathi uma ubatshela ngomthwakazi vele ungathi batshela nje ngento engazange yaba khona, engazange ya-exista igama nje lokuthi umthwakazi. Kodwa-ke hayi ngokuthi lento bese kumele ukuthi nathi singene kuyo siyipromote, sayiphusha impela. Ngingu-youth leader we-SA Charter. Ngasuka lapho ngaba ku-charter as u-vice organizer, ngisebenza noMamKuni, uMama uZanele. Sisebenza kahle futhi kakhulu sayiphusha lapho kwaze kwafika ekutheni ngibe ngu-spokesperson we-charter. Okumanje Okay, maybe before position sifike lapho ngizama ukuthi Yebo, baba. ngi-understand ukuthi i-MRP yona into engathi iyayilwela, ilwelana. I-MRP babunkala ilwela i-total control eMatabeleland. Silwela i-self-determination, inkululeko kaMthwakazi. Engathi mina abantu abaningi babathi sikozombusazwe. I-MRP-ke yona ikozombangazwe. Asikho kwezombusazwe thina. Sikozombangazwe njengabo-ZAPU, abo-ANC ngesikhathi ababekwezomba ngoba thina into esiyibangayo lilizwe. Liyabona abo-CCC nabo-ZANU babangumbuso, babangokuphatha. Thina sibanga ilizwe elakumthwakazi. Yiyo-ke into mhlawumbe ngicabanga ukuthi abantu kumele ukuthi bayi-understand ngoba thina sibanga ilizwe, labana babangumbuso. So thina sikwezombangazwe, labana bakwezombusazwe. Bona sebakhululeka. Okay, so i-MRP yona ithi abantu abakakhululeka. Kungani? Ngoba siyazi ukuthi kwaba ne-liberation struggle eyaholwa yiZAPU neZANU nyana. Kwafika u-1980 abantu bathola independence. Bekungasho lokhu ukuthi ilizwe selikhululekile na? iZAPU mina ngendlela engibona ngayo ngibona ukuthi iZAPU yona yayile njongo yokuthi iphume eRhodesia ingene eZimbabwe. Thina sifuna ukuphuma eZimbabwe singene komthwakazi. So iZAPU yaku-achieve yayifuna ukukwenza, kodwa thina abantwana bakomthwakazi asiku-achivanga ukuthi nathi sibe nenkululeko epheleleyo singabakomthwakazi. Ngoba iZimbabwe yasuka yasithatha lo mthwakazi. Umthwakazi osesiba-ke ngaphansi kokucindezelo lweZimbabwe. Lokho kwakusenziwa iRhodesia eyayicindezele iZimbabwe, icindezele iZimbabwe yonke or iMashonaland lomthwakazi. Ngakho-ke kukhona okufanele ukuthi kuqondiswe khona laphana babunkala ngoba ubaba uNkomo mangabe wayelwela iZimbabwe mhlawumbe akakunanzelelanga ukuthi umthwakazi nawo wawuyisizwe. Isizwe leso naso siyadinga inkululeko yasepheleleyo. So yena wayelwela iZimbabwe elethemba lokuthi umthwakazi leMashonaland kuzophila ndawonye. Kodwa-ke ngezizathu eziningi esizibonayo kuyehlula ukuthi siphile thina leMashonaland lomthwakazi siyiZimbabwe sonke. Kwakuyisifiso sikababa uNkomo leso ukuthi senzeke. Kodwa-ke ngokwenkululeko thina asiyitholi inkululeko-ke efana nabantwana baseMashonaland or efana nabantu baseMashonaland ngoba imithetho leyana yaseRhodesia yayicindezela sonke abeMashonaland nabakomthwakazi. Isisetshenziswa manje igovernment yeZimbabwe ukucindezela umthwakazi. Uma ngingathi mina ukube ngo-1980 even let's say uMgabe take over
kodwa ke wabusa ngokulingana kungenakucindezela uhlangothi lwangapha eMatabeleland naseMidlands. Ubone ngathi bekuzoba nesidingo na sokuthi umthwakazi afise ukuzimela. Angicabanga ukuthi isidingo sasingaba khona babunkala ngoba angithi kwakuyisifiso sikaBaba uNkomo sona leso. Kusho ukuthi mangabe umbuso wawubuye oyilizwe lalibuye nombuso wakhona wabuya wafeva wonke umuntu. Wonke umuntu equal njengento ababevele beyilwela. Kwakungeke umthwakazi abe khona ethi yena ufuna ukuthi umthwakazi azimele. Mhlawumbe into engaba khona ukuthi iyona le imbali yakomthwakazi ezoqhubeka nje ikhona nje ukuthi thina vele singabantu bakomthwakazi. Kodwa ke lento yokuthi asehlukaniseni lina liphile ngale nathi siphile ngapha ngenxa yezizathu esizibonayo kwakungeke kwenzeke lokho. Kodwa ke kuyenzeka manje ngenxa yesiphatho esisibona esisenzeke elizweni ukuthi njengoba vele besiyisizwe, isizwe sonke sona lesi vele besiyisizwe, uchuku esiphethwe ngalo alukho luhle. Okay, so usho ukuthi kunezinto ezimbi ezenzakale after u1980. Mhlawumbe uma ungazisho lezo zinto okuyizo ezenza ukuthi MRP ibe khona njalo ithi lwela inkululeko, usho ukuthi lokhu nalokhu nalokhu yikho kwenza ukuthi njengomthwakazi siphakame sithi sifuna inkululeko yethu. Ikhona i-youth leader yethu one of MRP 9 akade boshiwe othe yena uBaba uNkomo wabuya le independence kodwa independence engena freedom. So uBaba uNkomo wabuya le independence kodwa independence engena freedom. So thina asina freedom ngoba izinto ezenzakale kithi kuqala ngeGugu Round. Ngathi mina before iGugu Round ngathi mina ngiqala ngedocument yabo abayibhala beplana ukuthi umthwakazi bazowenza kanjani i1979 Shona Grand Plan ngokokuqala lokho. Bese sibuya ke kuGugu Round. iGugu Round base be-implementa into abayiplanileyo ukuthi abantu beMatabeleland sizobabulala kanjani. Izizathu lezi zizombili ziyasipha ukuthi vele kusho ukuthi noma siphila nabo manje kodwa ma bakwazi ukuplana into ukuthi bazosiphilisa kanjani, kusho ukuthi ayikho indlela engenza ukuthi siphile nabo. Into engenza kuphela ukuthi siphile nabo in peace ukuthi thina singabantu bakomthwakazi sithole independence yethu, sibe ngabantu abakhululekileyo, abantu abangasakhontrolwa ngabantu abaplana into yokuthi thina bafuna ukuthi siphile kanjani. Yiyo into esingathi into yokuqala leyo enza ukuthi umthwakazi sithi thina sifuna umthwakazi avuselelwe, sibe yisizwe esipheleleyo, sizivuse. AbeMashonaland nabo bazivuse khona ngale, babe ngomakhelwane bethu. Ngaleyo ndlela mhlawumbe sizoba nepeace ngoba nathi sizoyeka lento yokuba accuser ezabantu abasibusa kahle. Okwamanje iGugu Round iyisibonelo esikhulu, imarginalization iyisibonelo esikhulu, ukudominethwa nje yibo endaweni yethu kuma-institutions wonke aka-government uphethe bona kuyisibonelo esikhulu esicabanga ukuthi mhlawumbe abanye noma bengakuboni kodwa umuntu angacindezela isikhathi eside into engekho normal uyibonisa normal, and this is abnormal efuna i-situation nayo abnormal. Yiyo lento esithi thina singumthwakazi sokumele ukuthi manje siphakame noma bengavumi ngoba lena into ifunwa yithi, sibatshele thina ukuthi sifunani. Izizathu zona lezi babunkala, i1979 Shona Grand Plan, iGugu Round, iShona Domination, khona lokhu nje ukuthi uthi wena useMatabeleland ubotshwe lipholisa lesishoneni
uthi mawususiya khona ngale futhi ecourt uprosecutor wakhona lishona, ujaji naye ozokufaka ejele lishona. Imithetho yakhona futhi nayo beyithatha khona eHarare ngoba ama-cases amaningi akumthwakazi ma uzogwetsha, especially thina abantu bakamthwakazi baqala ba-consult eHarare. So uma usukuhlanganisa konke lokhuyana nokuthi abantu abavele babeplanini ngathi kwakuyigugurawundi bayi-implement, manje igugurawundi pave a way for amashona to come and dominate us emathebeleni. Lawa yiwo ama-results abantu abangawabona ukuthi yiyo lento yenza ukuthi umthwakazi athi sesifuna ukuzibuza, ngoba nathi we need that sense of belonging endaweni yethu singabantu bemathebeleni. Nami ngibe ne-sense of belonging ukuthi ngingumntwana wala ekhaya, konke ngikufunayo nami ngikuthola la ekhaya. Manje sine-challenge yokuthi ezikolo makuthiwa kuqhatshwa amathisha, kudala kuthiwa amathisha ayeqhatshwa kuma-district, manje ama-district ahambisa amagama lawa aya eHarare. iHarare yiyo-decidayo ukuthi baqhatsha abantwana bakithi noma baqhatsha ababo. Ezinye zezizathu zonke lezi esithi akuphileki sisithi thina singamaZimbabweni sonke, ngoba izinto eziningi zibhenefitha abantu bemashonaleni, either ukuzana, uku-CCC, noma ngabe kuthiwa into ye-culture, yonke indawo yibo abadominatayo. Thina sesiphila nje ngokubaleka, ufila nawe maybe i-sense of belonging usemzini, njengoba thina sise-South Africa, abanye baseBotswana, bonke laba bantu. Kodwa umuntu uma esebuyele esiye ekhaya uthole nawe ukuthi ufila ngathi awukho kini, ngaphandle uze ubuyele emakhaya kithi lapho esizalwa khona. Ngiyazi ukuthi emakhaya angithi abakabi baningi abantu labo. So but okwemthetho ngeyabo, even though sabe siphila singabantu ukuthi amaNdebele lana or ngamakhalanga lana, but imithetho mawususiya emthethweni or izinto ezibalulekileyo sokumele ukuthi uye kibo. So ngezinye zezizathu-ke zona lezi ezenza ukuthi hayi sithi thina ungcono ukuthi silwele inkululeko yettu, ngoba okwamanje noma sikhala akekho umuntu osizwayo. There's no platform for us. The only platform i-MRP. Yeah. Njengoba nje usisho ukuthi the only platform MRP, uma uyibheka uyibukisisa i-MRP isukela ngesikhathi ibunjwa noma isakhiwa kuze kuzofika namhlanje, iwapi ama-achievements esiwenzi? Ama-achievements asemaningi kakhulu babunkana, kakhulu. Engithemba ukuthi njengoba nawe usenza i-interview khona lapha usenza nami ngikhulumela nje umsebenzi kaMthwakazi MRP, kuyikuthi nawe uyabusizwa ngapha abantu impela bayakhuluma, ukukhulunywa futhi kukaMthwakazi sokukhule ngenye indlela eyisimangaliso since i-MRP yabakhona. Engicabanga ukuthi even nasemashonaleni bebengazi ngomthwakazi, baqale ukuzwa ngomthwakazi besizwa nge-MRP, and then khona lokho kwadala ukuthi iningi labacabanga ukuthi uma ukhuluma ngomthwakazi ukhuluma nge-political party, ukhuluma nge-MRP, kanti cha, suke sikhuluma ngomthwakazi isizwe. I-MRP is a political party elwela-ke umthwakazi, ezi-identifier futhi ngomthwakazi, njengoba nje kuthiwa iMthwakazi Republic Party. Yiyo into engathi i-MRP isiyenzile impela, yagqamisa kakhulu igama likaMthwakazi ekhaya nakuma-neighboring countries, internationally. Abantu abaningi umthwakazi sebewazi. Kakhulu ekhaya sesiyiphushe kakhulu into yena leyo ukuthi ma singabantu bakomthwakazi ukuthi sesaba ukukhuluma. Ifiye leyana abantu abaningi sesiyikhiphile nokungananzeleli kwezinto abantu akade ebe-ignorant ngayo. Ngicabanga ukuthi i-MRP idlale indima enkulu kakhulu yokuthi abantu baqala ukunanzelela ukuthi singabantu bakomthwakazi nathi we need someone ozosisukumela siphakame, ngoba izinto zakithi ezihlupha thina singumthwakazi asikwazi ukuzikhuluma siku-CCC, asikwazi ukuzikhuluma sikuzana. Wayiphakamisa indaba yakomthwakazi ku-CCC usukhuluma i-tribalism,
ngingathi mina nje awukwazi ukukhuluma uhlupho lwakomthwakazi eZimbabwe kuma-platforms nje wonke. Nginokubona kunokuba nama-groups amanye lana kuthiwa let's unite and remove izanu. Ungangena kuwo uxoxe nabo abantu bakhona, wena ukhulume ngokuthi uhlupho lwakomthwakazi igugu rawundi, uhlupho lwakomthwakazi ukuthi ama-teacher ngabuye emashonaleni, uhlupho lwakomthwakazi ukuthi amabhodi akithi acontrolwa i-majority yabantu ababuya elokhuzeni emashonaleni. Uyabe usukhuluma i-tribalism, but thina sabe sikhuluma ngohlupho lwethu esilubonayo singabantu bakomthwakazi, but leso sikhathi-ke base besithi ukhuluma i-tribalism. So there is no platform for us la esingathi sikhuluma khona. So i-MRP isihambe yavula that platform. That's why uthola ukuzwa abantu abaningi bathi i-MRP iyathethisa, i-MRP ayihlelekanga. I think mina ngowami umbono ngicabanga ukuthi ngabantu bakomthwakazi abane-anger, akade bene-trauma isikhathi esiningi. Sonke lesi bekunento akade benayo ngaphakathi, kungena platform lapha abangayibhodla khona, kungena platform la abangayikhuluma khona, ngoba all platforms ungakhuluma udaba lwakomthwakazi kusho ukuthi usukhuluma i-tribalism. Then i-MRP idlala indima eqakatheke kakhulu ukuthi abantu badebate kakhulu ngohlupho lwakomthwakazi. Each and every platform manje abantu sebekwazi ukukhuluma ngodaba lukamthwakazi. Social media abantu sebekhuluma ngodaba lukamthwakazi. Ekuqaleni I think ubusizwe abantu bethu uma ungakhuluma bethi uzaboshwa. I-MRP-ke idlalile indima futhi khona laphana ukuthi inikeze abantu isibindi, abantu bakwazi ukukhuluma. Engicabanga ukuthi nakobulawayo abantu abaningi bangananzelela, especially uma kunama court cases e-MRP, i-security ibisiba tight ngaleya ndlela yokuthi kungathi thina siyi-threat elizweni, but we are the citizens of ilokhuzeni iZimbabwe, ngoba silwela umthwakazi, but we are the citizens of iZimbabwe for now. But i-security iyabe ukutshengisa ukuthi laba bantu laba bayi-threat, kusho ukuthi i-government vele thina ayisi-recognize njengabantu kumele ukuthi baphile komthwakazi. Kibo siyi-threat, but siyidlalile indima even though besi-challenge i-government ukuthi abantu ifile yanibaleke. If thina sikwazi ukumela kusho ukuthi nabo bangakumela. Ngicabanga ukuthi-ke yinto esiyidlale kakhulu, futhi nekuthini uyabona i-city council, i-MRP noma singathi ayikho ku-city council kuma-chambers, but i-influence yethu ikhona kuma-chambers. Izinto esizenzayo bakhona ama-councillors abe phakathi kuma-chambers azibonayo ukuthi lezi zinto ezenziwe i-MRP yizi izinto okufanele ukuthi ngabe sizilungisa sila kuma-city chambers. I-influence leyana efakwa i-MRP, so iyenza ukuthi abantu ifear iqale kancane kancane ibe iphuma. Ungananzelela futhi ucompare i-struggle sethu ne-struggle sabo ZAPU. Abantu abaningi abasebenzela i-government even beyithanda i-MRP abaphumele egcekeni, ngoba it's like ukujoyina i-MRP kuyi-threat elizweni. So babe beyithanda, besithanda ukwenza kwayo, kodwa besesaba ukuphumela obala ukuthi batshela abantu. So indima esesiyidlalile inkulu kakhulu ekutheni umuntu yena mhlawumbe angathatha ama-numbers asibone ukuthi sibalutshwane sibancane, but i-idea esiyiphushayo it's bigger than i-MRP yona eyiyona okwamanje, but isihambile silempande. Ngoba ngicabanga ukuthi that day ngeke ngakhuluma ngokuthi sibe nama-members i-MRP 9 eke yaboshwa asebephumile. I think lokhana sesenze i-history, ngoba in this struggle bekungakaze kube nomuntu wakomthwakazi oboshwa epikele udaba lwakomthwakazi, but the first political party to have those comrades i-MRP. Ngicabanga ukuthi ngelinye futhi iqhaza esilidlalile kakhulu, ngoba lisemlandweni wakomthwakazi. Uma umthwakazi ezohamba akhululeke, imbalo ongamelanga ukuthi isale ezohlala ikhona ukuthi ngomnyaka othile abantu bakomthwakazi besenze i-uprising, bezama ukuthi bamobilize abantu bakomthwakazi, bakhulume ngodaba lwakomthwakazi ukuthi umthwakazi ukhululeke. The first political party yaba nabantu abapikela udaba lwakomthwakazi ngama-members e-MRP. So those are the achievements engicabanga ukuthi sesizenzile, ngoba i-struggle it's about
events enzakala ama-achievement eliyabe liwenza either kunama casualties kodwa kuyabe kungama-achievement esiyabe sihamba kiwo a-remove ifear ebantwini njalo enza ukuthi abantu nabo babe motivated bawuthande umzabalazo wethu. Yeah. Hayi no, kuyezwakala kakhulu njalo akekho umuntu ongaphikisa ukuthi i-MRP isingene engqondweni zabantu, yangena ehliziyweni zabantu, yakhipha ukwesaba, yakhipha ifear ebifakwe ngenkani, yafakwa ngesibhamu, yafakwa ngebayonet. Ngikhuluma ngesikhathi seguground se-genocide. Kodwa-ke uma siyabona ukuthi abantu manje sebeqala ukuthi bezimele, besho ukuthi sifuna into yakwaMthwakazi, okuyinto esithi masiyibuka sazi ukuthi ivele nge-MRP. Kodwa-ke ma ngingabuza ngithi wena ukuze i-MRP iqhubekele phambili ngokwesivinini njalo ngokwezinga eliphezulu, ubone nganithiwa yini into eyinidayo njengamanje? I-understanding yami ukuthi njengoba sithi siyi-revolution, ama-events esiwenzayo iwona azokhuphula ilokhuzeni inamba yabantu to join i-MRP kuma-events wethu, ama-programs esabe siwasetha ukuthi okwamanje sifuna ukwenza lokhu, okwamanje sifuna ukwenza lokhu. Ngicabanga ukuthi yikho okuzobisa abantu ku-MRP ngoba abantu abaningi bathanda i-MRP because of i-action. I-MRP yenza kakhulu i-action. Ungananzelela ukuthi ama-political parties mangabe ezovela ebantwini bavela kakhulu ngesikhathi sama-campaign. Then ngesikhathi sama-campaign abantu bayabeka umudu liyana yama-election, bagcine-ke abantu sebehamba ne-political party, ama-political parties mhlawumbe abe popular ngoba babe sebenzisa imali abantu labantu. Then abanye bese bekhohlwa-ke ngemisebenzi akade isenziwa yilaba kade bilinabo labana be-absent. I-MRP ihlala isebantwini isikhathi esiningi njengoba manje liyabona sine-program eyakobulawayo yokuklina ubulawayo. Engicabanga ukuthi laphana si-challenge izano kakhulu ngoba ama-apostoli lawa agcwele ubulawayo wonke lwana ngabantu bezano labantu. Abaningi bakhona ngama-state agent ababuye koMthwakazi ukuzofeza i-1979 Shona Grand Plan. So i-MRP ingaqhubeka isenza imisebenzi okulamulela abantu bakoMthwakazi labacindezelwe khona. I-MRP ngibona ngathi in 2 years time abantu bakoMthwakazi base bekhuluma nge-one voice ngoba okubaluleke kakhulu i-action. Yiziphi izinto ezingafunwa ngabantu bakoMthwakazi? Abantu bakoMthwakazi noma besesaba ukukhuluma kodwa into abangayifuni koMthwakazi ishona domination. Yona le uthola ukuthi ubulawayo simazi njengesithi, isithi ebisaziwa umhlaba wonke ukuthi i-clean. Today uhamba kobulawayo uthola izindiyo, uthola izingqamu zihlonywe phansi, uthola amalembu ebotshelwe ezihlahleni. Thina ngokwesintu sethu sazi ukuthi abadala, njengoba ngisisho ukuthi mina la engikhule khona ngikhule endaweni engathi mina amasiko aqakatheke khona kakhulu. Abadala bebephuma ma izulu selizokuna, njengoba ngisho ukuthi bekuba nemigido bayobule, kuthiwa kuyobula ingqozi. Bakhipha amalembu, badobha amaplastiki, bashisa amathambo, bathi amathambo lawana namalembu lawana enza ukuthi izulu mase libuya kwesinye isikhathi libuye ngolaka liyona, kwesinye isikhathi kuyavala izulu. So izinto leziyana esizaziyo ngokwesintu sakithi ukuthi ukuze nathi sibe lezulu kumele senze kanje. Yikho uthola ukuthi kobulawayo sokugcwele bona bakha lezi zinto, kusho ukuthi ubona kibo kuyi-culture but kithi akuso culture. Then thina mase sikusukumela lokhuyana sabe sithi abanye babecabanga ukuthi silwa lamapostoli lawana osilwa nabantu abakhonza, kanti cha sabe sazi ukuthi ikuganga kwe-political party eze ukuzocindezela abantu bakoMthwakazi. I-MRP ingaqhubeka i-challenge
isituation efana naleyo yikho lokho kuzokwenza ukuthi abantu babuye ku-MRP ngoba abantu abaningi bese bekhulisekile babonkana. Abantu abaningi bese bengasa-understand ukuthi kahle kahle thina singumthwakazi, nathi singumthwakazi sine-culture yethu. Ukuze izinto zisihambele kahle kufanele nathi sibe ngabantu aba-practice i-culture yethu. Izinto-ke singumthwakazi noma kukhona lapho ku-wrong kudala bekusetshenziswa izinatha zihambe ziyohlola la ezihlola khona zibuye zisho ukuthi silungise kumele ukuthi senze kanje. Abantu behambe enjelele kuyocela izulu ngabantu ababheke ngezomkhathi labo ukuthi izulu line. Lokhu kabe kusenza ukuthi umthwakazi ahlale naye angabi lendlala, angabi nohlupho. I think angaze ngizwe umlando othi ngesikhathi sisabuswa ngabantu laba abangafundanga abolobhengula abomzilikazi, isizwe sikamthwakazi sake saba izichaka yina kwamanye amazwe, kodwa sasisutha ngendlela okwakuphilwa ngayo. Even though sokunama abelungu abantu abamhlophe, kodwa ngicabanga ukuthi bebengathathi kakhulu entweni zesintu sakithi noma bebedilize okunye. Lokhu bekusenza ukuthi umthwakazi akwazi ukusurvive, akwazi ukuphila naye benefita endaweni yakhe. So okwamanje yizi izinto ezisihluphayo leziyana esithi thina kumele ukuthi sibe ne-action njalo nje, sibe ne-action, sithinte kakhulu izinto ezithinta kakhulu abantu bakithi. Yeah, hayi ngiyakuzwa hayi i-action vele lapho kune-action khona kujwayele ukuthi izinto ziye phambili. Kuthe ngonyaka ophelile osowo sabona i-MRP engathi sokunokulwa phakathi kwama-leaders. Abanye bethi umqondisi Moyo sebemkhiphile. Uma nje ungasichathekela ukuthi njenge-MRP udaba lolu laluphatha kanjani, kungaba into enhle. Mina nginokuthatha ngithi ngama-test babunkana. Ngoba izibongo zamakhosi wezinkosi zakithi mangabe babonga njengabomzilikazi, kunezibongo eziyabe zibalwa laphana ngokuthi mhlawumbe uphathe abanye bethi angeke uziphathe. I think babe relate to lapha bedlule khona. So nami ngapha ngicabanga ukuthi i-MRP iyabidlula ku-stage sokuthi kule test siphasile, kule test iphasile, iyabe lokhu ikhula ngoba i-political party kumele idlule kuma-challenges afana nalawo, ngoba abantu esibhekane nabo abahlali phansi basibuka, but banama-plans ukuthi laba bantu singaba-destroya kanjani. So i-MRP ibe ne-problem leyana as i-test singabantu bakomthwakazi or siyi-organization ukuthi kambe ngabe si-strong kangakanani, siyakwazi ukusurvive yini la, ngoba i-infiltration ibisikhona impela ibingenile, kodwa-ke sikwazile ukusurvive njengoba lokhu esiqhubeka njalo. Bekungeyona yokuqala, I think ibisingiyesi-4 liyana isenzeka. Sikubala ukuthi i-test liyana siphasile i-test, siyadlula. I-regime beyizama ngazo zonke indlela ukuthi isihlukanise phakathi. Izinto ezenzakalayo kuma-revolution wonke mangabe esakhiwa nani futhi si-organization, nathi siyi-organization, I think kuyasikhulisa ukuthi sidlule kuma-challenges lawana, ngoba i-infiltration kabe kuyikuthi izonihlakaza, kodwa manje survive kusho ukuthi i-achievement siyi-MRP. Futhi asicabanga ukuthi yabi kuyinto yokugcina. Kuningi, the more iphathi ikhula, the more nabo bezobe siba nama-plans ukuthi singabadiliza kanjani. Sicabanga ukuthi kuningi esikulindeleyo in future okungafana nakho lokhuyana, mhlawumbe okuzoba nzima futhi ukwedlula lokhuyana, but our goal ukuthi umthwakazi ukhululeke, either kunzima, either kunjani, but umthwakazi ukugcineni agcine ekhululekile. Sibe nembali nathi ukuthi siwuthetha umzabalazo kungekho lula, kunama-challenges. Sibe nembali ukuthi hayi babethi ngalesi sikhathi baqedile ngathi, sibe nembali ukuthi ngomnyaka oso i-MRP yake yahlakazeka, but it's part of i-revolution yethu. Siku-understanda ukuthi yonke i-revolution idlula khona lapho, nathi kungama-phases amanye sidlula kiwo sisiya phambili.
igoli yethu yokuthi umthwakazi wona ukhululeke. All right. Sibonile futhi ngithi sinokuzwa abantu bethi i-MRP yathanda ukuthi shona uma ikhuluma okuchaza ukuthi kusho ukuthi is a tribal party. Wena umbono wakho uthini ngalokho? Ngiyabonga baba uDube. Umbuzo lo nami bengufisa ukuthi ubuze. Ngoba ngumbuzo impela okhona futhi ogcwele nasey'nkundleni zokuxhumana kakhulu. Engicabanga ukuthi abantu impela incazelo yayo bayidinga. Ukuthi shona abanye abantu bakubona ngathi inhlamba, kodwa asonhlamba ngoba si-identifya i-problem yethu, ukuthi i-problem yethu yiphi. Ngalokho-ke mhlawumbe bakhona ababe beyi-part of that problem, bese befila ngathi siyabe sithethisa. Mhlawumbe bese kusiba nabanye futhi abasympathizer nabo, abafila ukuthi mhlawumbe masiyiqamba ngalelo gama siyabe singathi mhlawumbe siyabathethisa, ngoba abanye babe bekholelwa ukuthini mhlawumbe kube nendlela eyinye esingayilolonga ngayo. Kodwa-ke thina we identifying i-problem yethu ukuthi la uhlupho lwethu madoda nanto luphumele egcekeni wonke umuntu alwazi. Njengoba naseBhayibhelini angithi ama-Israyeli ayephuma eGibhite azange afihle ukuthi amaGibhite asihlukumeza, ayekubeka kunjalo. Nabantu abamnyama besilwa namakhiwa babesithi sihlutshwa ngamakhiwa, kodwa babengasho ukuthi amakhiwa ukuthi bawazonda, ngoba ngicabanga ukuthi ubaba uNkomo into ayilwela kakhulu ukuthi wonke umuntu alingane. Nathi sikomthwakazi silwela ukuthi wonke umuntu alingane, but i-problem yethu esi-identifyayo yiyo engicabanga ukuthi abantu basuke mhlawumbe bafile uncomfortable ukuthi akumelanga ukuthi ngabe sisho njalo, but there is no other way esingathi sikhuluma ngohlupho lwethu lwakomthwakazi sekukhuluma ngohlupho lwethu oluyilona impela oluyi-identification yokuthi lana sihlutshwa yila. So thina sobilokhu siyikhuluma lento sifundisa abantu, maybe abantu kumele ukuthi sibafundise sibatshele ukuthi sithi sihlutshwa ngabantu bemashonalend asonhlamba, kodwa kuliqiniso, ngoba iqiniso vele bathi liyababa, bathi lingumuthi obabayo. So hayi ukuthi mhlawumbe si-tribal, ngoba komthwakazi sinama tribes amaningi kakhulu engicabanga ukuthi adlula 13. So wonke lawa ama-tribes ebumba umthwakazi bakhuluma ngohlupho lwabo olulodwa. That's why uzobe bekhuluma bethi sihlutshwa ngamashona, kodwa sitsho ukuthi sihlutshwa ngamashona okwesiqu seshona ukuthi mangihlangana neshona kufanele ngilizona, but i-system esihluphayo esilwa nayo ifavor bona, yibo ababhenefitha ku-operation system yona lesithi ishona domination i-1979 shona grand plan. So akula ngenye indlela esingayiqamba ngayo sithi thina sihlutshwa luhlupho oluthile bese sesaba ukuthi siveze lolo hlupho lolu ukuthi hayi uhlupho lwethu nanto, ngoba kumele babuDube kube nempendulo ecacayo ukuthi thina sihlushwa na. Mangabe ngibulawa yisisu kufanele ngisho ukuthi ngibulawa yisisu, mangangishawa likhanda kufanele ngisho ukuthi ngishawa likhanda, ngoba kwenza ukuthi ngithi ngiyagula kuphela kodwa ngingasho ukuthi ngigulwa nje, ngibulawa yini. Umuntu naye udokotela uzongibuza ukuthi wona ubuhlungu bakho ubuzwa kuphi. Mangabe ngibuzwa ekhanda kumele ngisho ukuthi hayi ngibuzwa ekhanda, but thina singabantu bakomthwakazi uhlupho lwethu ishona system, ishona supremacy, ishona favoritism ekhona komthwakazi enza ukuthi thina singabantu bakomthwakazi sifile oppressed. So abantu bemashonalend engicabanga ukuthi nabo kumele ukuthi baku-understand njengoba nabo badlulile kuyo leyo situation sihlutshwa ngamakhiwa. Ngicabanga ukuthi nawo babeyikhuluma njengoba injalo bethi sihlutshwa ngamakhiwa, kodwa babengafisi ukuthi ikhiwa lekhiwa kufanele ukuthi libulawe. Babefisa ukuthi i-system leyana iphele sonke silingane. So komthwakazi thina singabantu bakomthwakazi sihlonipha wonke umuntu. Likhumbule ukuthi sizalene amashona athethe abantu basemathebeleni ngama-intermarriages internationally. Kuyenzeka amakhiwa ashada abantu abamnyama,
ama-South African ashada ama-Zimbabweans, ama-Nigerians, izinto ezenzakala, it's nature, imvelo kaNkulunkulu, angeke sikubaleke. Sinabo abazukulu abazalwa khona, kodwa thina into esiyilwela manje i-territory yethu, i-total control iyakomthwakazi. So uhlupho oluhlupha khona lapho komthwakazi i-system yamashoni. So lokho angeke size sikufihle babuTube, abantu kumele ukuthi nabo bakuzwisise. Mhlawumbe kunzima ukuthi bakuzwisise manje, mhlawumbe bazokuzwisisa umthwakazi sekhululekile, sebebona isiphatho esobe siphatha ngaso abantu even abangamashona abazobe bephila komthwakazi. All right, asibonge kakhulu Mfokasibanda. Umbuzo wami wokugcina ilona. Abantu bathi MRP bayayithanda njalo bayafisa ukuthi beyisupport. Kodwa ke banenkinga yokuthi MRP iyathethisana kakhulu. Uthini ke ngalokho wena? Hayi, ukhuluma impela into futhi abantu abaningi nayo abahlala beyi-addressa yona nale ukuthi MRP iyathethisa. Ngike ngasho ekuqaleni futhi ngathi mina abantu bakomthwakazi abaningi bane-anger, and i-anger yabo kwakungela lapha abangathi bayikhuluma khona or nabo baxoxe khona. So i-MRP is the only platform manje ukuthi abantu labana babhodle into engaphakathi kiyo. Ungananzelela especially kuma-social media, ngoba abantu abaningi bathi i-MRP iyathethisa either kuma-social media kakhulu. Ngoba ungalandela ipage le-MRP la esithula khona imbiko i-MRP, akula nhlamba, akukhulunywa nhlamba, kuyabe kukhulunywa nje ngama-update. Mhlawumbe okunye engasho ukuthi mhlawumbe ukuthi shona yikho mhlawumbe babe becabanga ukuthi kuyinhlamba. But mina ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi abantu bakomthwakazi bane-anger kakhulu, and i-anger yabo bekungena la engathi babhodlela khona. So i-MRP created i-platform for them ukuthi abantu abakhulume ngohlupho lwabo olwasemathebele. Then ungaba ngumuntu mhlawumbe ongathi umuntu ophikisana nabo, mhlawumbe kuma-social media inhlamba ziyavela-ke khona lapho abantu basebethethisana kuma-social media bese kuthiwa ngama-members e-MRP. Abanye bakho uthola ukuthi vele asoma-members e-MRP ngoba ama-members e-MRP a-attenda ama-meetings e-MRP, bayafundiswa ukuthi baziphathe kanjani ma bezokhuluma nabantu okumobilize abantu. So labana abantu ngabantu bakomthwakazi ababe ngasoma-members maybe e-MRP basympathize ne-cause yakomthwakazi. So kuma-social media sebehlangana nabanye abantu bona babe bekhuluma nge-anger yabo abanayo nge-situation ekhona, which is MRP trying to address that situation ukuthi umthwakazi awuzikhuluma. So ibe sivela lapho ki-narrative yokuthi ama-members e-MRP ayathethisa. Hayi, kuyezwakala kakhulu ke. Asibonge ukuthi uthethe ithuba lakho lokuthi uze lana kumathule Broadcasting Corporation. Okunye Baba uNkala, angazi noma ubungangivumela, kukhona okunye futhi bengifuna ukukusho endabeni yokuthethisa le. Ungakusho. Ngiyabonga Baba uNkala. Nami ngomunye umuntu engithi abantu abaningi bathi umfanele uyathethisa. I think nawe unokukuzwa esikhathi esiningi babe bekhuluma abanye bathi umfanele uyathethisa, ikakhulu abantu bakithi, ngoba i-struggle sethu mina nginokuthi mhlawumbe kuyabe kufuna ukuthi kube ne-sparks somewhere esisilayithayo kwenzela ukuthi abantu badebate ngento yabo mthwakazi. So isikhathi esiningi kunezinto enginokuthi mina personal nami engingasakhulumela iphathi ngiyisebenzise ukuthi ngilayithe ispark abantu bakomthwakazi badebate ngento yabo mthwakazi. So kunabantu bakomthwakazi esiyabe sibabona bengama-influencer mhlawumbe ngizobala kuye kwenzeka I think umonakalo sake sehlelwa umonakalo eMathebeleland, ukulahlekelwa ngomunye wabaculi bakithi wensimbi zezwane, may he so rest in peace, owayelida insimbi zezwane. So kuye kwaba ne-event eyabo bekuzana. So because of the nature of our struggle, mina ngase ngiyi-criticize leyanto
uyabona. So abantu because of love of music na that band, then kwesinye isikhathi uthola ukuthi bengasaboni ukuthi ukuhlangana nabo besiya attenda into yezana kune damage engakanani okuyenza emathebeleni. So abantu babe ngakunanzeli lokhuyana. Then it is our duty ukuthi si-light ispark abantu badibhethe ngodaba lolana bakubona ukuthi sibafundise ukuthi mangabe ungumuntu wakomthwakazi njengoba abaculi bakithi abanikezwe ispace elokhuzeni eZimbabwe abakhishwa kuma-television abakhishwa kuma-radio baze bakhule bona njengoba ngitshiyo nami nokukhula kwami sesiphuma maybe siyozifunela amadlelo ahlaza kwezinye indawo bafike lapho-ke baqala into zomculo abantu bakithi babe in support of that ngoba besenza ikhono laba abanalo siyisaphote leyanto kuyakuthengwa ama-CD kuyenziwa yini bakwesikhathi badlala i-music yabo kuma-street abantu bayasapota kanjalo kubo Hebrew Theatre abantu bayaya laphana bayasupport umuntu wani uyakhula ngoba uyabe nesipho esihle uyaduma udunyiswe ngabantu bakomthwakazi ukhuliswe ngabantu bakomthwakazi then izanu ngoba idlala ipolitics yokungcola ibisiyinanzelela ukuthi sizoba nerally emathebeleni and then sifuna umuntu ozoba i-crowd puller ozodonsa abantu then ngoba basebenza nabantu bakithi abanye abakuzana abantu abakuzani sebezoqamba ukuthi hama singathatha abaculi abanje sibasebenzelana abantu bazoba baningi then kwenzeka-ke isimo esifana naleso insimbi zejwana zazithola sezilapha enkaya kurally yezana. So we criticize that ukuthi akwenzeki lokhu ngezizathu zokuthi abantu laba yibo abenza ukuthi thina sibe ngaphandle kwelizwe or singabantu bakomthwakazi sicindezelwe. So uku-attenda into yabona abantu babuya belanda ilokhuzeni ibhendi liyana abayithandayo not ukuthi balanda izana but at the end i-picture ephumayo ukuthi izana irally yayo ibihle ibilabantu ibilama-numbers who contributed on those numbers ngabaculi bakithi akade sibasapota thina but bengasapotwa izana ingabavezi kuma-television wabo ingabavezi kuma-radio stations wabo ingadlali bona bedlala abantu bemashonaland kuphela but lesikhathi ngoba sebekhampeni emathebele sebefuna ukuthi babasebenzise ukuthi babe ngama-crowd pullers wabo. So izinto esabe sizi-criticize abantu bese abanye mhlawumbe ngokuthanda umculo or nebhendi bengaboni ukuthi i-damage eyenzeke laphana ifavor kakhulu izanu thina sisala silimele singabantu bemathebele. Then abantu bese bethi hayi uyathethisa angithi manje basebekhomenta abantu kwezinye indawo bona bodwa abanye sebeze bethethisana ngisho ukuthi sinabantu abanye abanga-attend ama-meetings abangama-sympathizers nje e-MRP then base bephikisana bese kuthiwa hayi umfanele uyathethisa kanti cha khona futhi okwekwenzeka ubhuti uJay-Z Marabini siyakwamukela imota laphana kuzanu futhi ngathi kuzanu ngoba lo mfana usebenza nezanu and then those things thina siyabe siku-MRP esi-understand i-struggles siyabe sizi-criticize to open abantu amehlo ngoba uma usiyamukela into yesela wena ungowakomthwakazi into evela kuzana izana iyabulala abantu bakithi nanamhlanje abantu bakithi ababulawayo amathambo abagcwele iganga lonke lakomthwakazi asikawabuthi then wena ubususiyakwamukela laphana wena futhi ungumuntu esithi uyi-leader kwenza i-damage bani ebantwini abangapha phansi lokuthi abantu abakhangelele kuwe kusho ukuthi nabo ngoba ukuyakudla into yezana kuvuma ukuthi izana i-right kuvuma ukuthi izana ngoba uzoyincoma obvious usubonga lokhana ukuyincoma kwakho kushone ebantwini abanye ababhekile babheke ukuthi hayi kusho ukuthi izana yenza especially abantu abakhulayo thina we are fighting to remove that narrative yokuthi izana i-right wena mawuthi usiyabonga naso ukubheke njenge-leader sokubuyisela umzabalazo wethu phansi hayi ukuthi siyabe sithethisa but siyabe sizama ukuthi sivula namehlo sibonise ukuthi bethwakazi okwamanje asi-isolate izana emathebeleni kungabi nomuntu emathebeleni noma bathi baku-invite ungayikhona ngoba the nature of our struggle asisavuma ukuthi sibe connected with izana asi-isolate everywhere each and every especially ama-influence singayiniki imbobo yokuthi ingene komthwakazi nabo baze baswele ukuthi bazobuya ngani komthwakazi bazokuthi balanda ba ngoba sebengakuyuza ukuthi bethi asinebhendi laphana esobe sino Jay-Z Marabini abantu bazohamba futhi bayogcwala. So
isolate akusenandlela ezobuya ngayo emathebeleni ngoba iminyango yonke yabe sivaliwe. So yizo ezinye zezinto engicabanga ukuthi abantu bathi siyathethisa. Kuke kwenzeka futhi I think nakho uke wakubona ePuphu laphana uMnangagwa agcine sefaka itshe elilegama lakhe. Uyabona uMnangagwa ngumbulali, thina emathebeleni simbala njengombulali. But manje into leyana ngeyakithi koMthwakazi. Inkosi eyethu yakoMthwakazi akade siyilwela iZimbabwe government sithi akukho ku-constitution ukuthi iMthwakazi ibe lenkosi. Ikhona futhi khona lapho. Bese sizibuza ukuthi into lena singayisolva kanjani uma singayidebate sixoxe kuma-social media or slight sparks ikhulunywe kuma-social media ukwenzela ukuthi sifundisane, hayi ukuthi mhlawumbe siyabe sizondana or sithethisa abantu, but kungezinye zezindlela zokuthi siwucultivate uMthwakazi sikwazi ukuthi kwezinye izinto siyaresista. Akwenzi ukuthi inkosi yethu yakoMthwakazi iye ePuphu, ifike ePuphu inganikwa ithuba kodwa ku-address umbulali azashiye legama lakhe. Ngumlando lwanosalayo umlando wakusupenda thina njengabo abantu bakoMthwakazi ukuthi kusho ukuthi singabantu esesithunjiwe impela sesivume konke. So siyabe sizama ukuthi siresiste. Inkosi yethu siyayihlonipha, yithi esasiqhubeka siyilwela, namhlanje futhi sisayilwela ukuthi inkosi yethu ibe khona. But siyabe sicriticize khona lokho ukuthi abantu bakoMthwakazi abaresiste bangavumi. Ngoba ngiyakhumbula ukuthi kuyiwe ePuphu even ibutho elinye lamabutho lavetwa, livetwa khona la elokuzini iMagnet House koBulawayo. Livetwa kanjani ibutho lisentweni yakithi koMthwakazi? Livetwa ngamashona. Abafana bavele emashonaleni besiza koMthwakazi bafike bavete ibutho la koMthwakazi esithi libutho. Kufike kuvetwa ibutho la koMthwakazi eliya emsebenzini wakithi wakoMthwakazi ePuphu, kodwa amashona wona engaveti. So ubungozi lobuyana nathi zama ukubonisa ukuthi ibungozi thina singabantu bakoMthwakazi makuzoba nento yethu yakoMthwakazi asibeni yithi esi-in control of that thing, kungabi ngabantu bemashona le. Izinto mhlambe ezisithi ziyabe zi-sensitive ukuthi masizikhuluma abantu bese hayi abantu laba bayathethisa kanti cha, hayi siyabe singathethisi babuduke, siyabe sinathi sithi hayi asihlehlaneni indlela, sivulana amehlo, sibone ukuthi impi yethu mangabe kufanele ukuthi siyinqobe. Abantu laba singasabaniki imbobo yokungena koMthwakazi. Hayi no, kuzwakele kakhulu kodwa ke ngibona ngathi isikhathi sethu hayi sesidliwe nguMangohe or sesidliwe ikati. Kodwa ke ngokuzayo futhi sizobuya sikumeme ukuze futhi siqhubeke sixoxisane ngendaba ze-MRP nendaba kaMthwakazi nje jikelele. Asibonge kakhulu ukuthi uzile kuMathuleni Broadcasting Corporation. Ngiyabonga kakhulu babunkala, ngiyabonga. Alright, hayi sizobonana futhi njalo. Siyabonga. Thanks a lot.